Karabaye karabaye we karabaye ngo amagambo ashize ivuga we karabaye. Munyemerere twanzikire mu makuru arimo agenda avugwa mu binyamakuru bitandukanye, ariko by'umwihariko tugiye guhera amakuru yo mu karere arimo avugwa, wabisanga ku Gihe, Umuseke, Bwiza n'ahandi. Uyu munsi rero tugiye kureba igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Minisitiri Kayikwamba Wagner Therese ibintu abishubije irudubi, ibintu abishubije urudubi, aho twabonye hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda hagiye hatutumba umwuka mubi guhera kera. Twabonye rero abaminisitiri bombi basinyana amasezerano y'amahoro mu karere. Ubu uyu munsi ibintu bihinduye isura. Nakomeje kugenda mvuga ariko se aya masezerano arimo asinywa, twabonye haragiyeho umuhuza i Rwanda, ntibyatanga umusaruro. Amasezerano yimukira i Katari, ayo masezerano y'i Katari abyara amasezerano yasinyiwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Washington DC. Tubona Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Therese Wagner Kayikwamba arimo asinyana amasezerano na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe. Bari mu mushinga barimo basinya amasezerano y'imbanziriza mushinga w'amahoro mu karere. Uyu munsi rero ariko muri ayo masezerano ngushubije inyuma, igihugu cy'u Rwanda muri ayo masezerano cyari gifite ingingo ivuga ko hagomba gusenywa umutwe wa FDLR uhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Ariko muri iyo dosiye cyangwa se muri iyo dokima nta mutwe wa M23 wari urimo. Ubu uyu munsi rero nubwo utashyizwemo, Kayikwamba ibintu abishubije inyuma, asa nkaho rwose abishenye ku mugaragaro, arimo ashinja igihugu cy'u Rwanda ibintu bikomeye. Mu magambo ye yagiye agaragara ku binyamakuru bikoresha amashusho, aho agaragara agira ati igihugu cy'u Rwanda gikomeje kuvogera ubusugire bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho RDF irimo isuka ibisasu ku bakongomani, abagore barimo barafatwa ku ngufu, abaturage barimo barapfa. Iyo barasa ibisasu ntibavuga ngo uyu ni umuhutu, uyu ni umututsi, uyu nguyu ni umuntu runaka. Oya, ndakuvuga ngo nyakubahwa rero Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Therese Kayikwamba Wagner ibintu akaba bishubije hansi, cyangwa akaba ibintu abimennyemo amazi. Andi makuru rero nuko nyuma y'aya masezerano ndetse n'undi mushinga w'amahoro wari uteganyijwe ko abakuru b'ibihugu bazawusinyira imbere ya nyakubahwa Perezida wa Repubulika w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump. Uyu mushinga ukagomba gusinywa n'abakuru b'ibihugu byombi, nyakubahwa Felix Antoine Tshisekedi na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame. Hari umushinga rero ukomeye wo gusinya kugira ngo bagarure cyangwa se bimakaze amahoro mu karere. Ubu uyu munsi rero ni iki kirimo kigaragara noneho muri Kongo? Biragaragara ko noneho uyu munsi nyuma y'uko nyakubahwa Felix Antoine Tshisekedi yitabaje amaboko yo gusenya uyu mutwe wa M23, aho yafashe urubyiruko rw'abaturage b'abakongomani akabahereza intwaro, barimo abawazarendo, barimo abamayimayi, ba Nyatura, akifashisha abacancuro ba Romania, akifashisha Sadek, bakarwanya umutwe wa M23 bikananirana. Ubu uyu munsi yerekeje amaso muri Colombia.
uyu munsi yerekeje amaso muri Amerika y'Amajyepfo, muri Colombia, kujya gukurayo abacancuro, kuko aba bacancuro agiye kuzana bari mu masezerano yo kugira ngo baze kurwanya uyu mutwe wa M23, agiye kuzana abacancuro kandi ibihugu byombi birimo bisinyana amasezerano y'amahoro. Ngaho buraza kunsobanurira ayo masezerano y'amahoro arahari cyangwa ni baringa ni igicupuri? Uyu munsi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yerekeje amaso ku bacancuro ba Colombia, aho igiye kuzana aba bacancuro ba Colombia bamenyerewe cyangwa bagiye bagaragara mu ntambara zitandukanye, aho barwanye muri Ukraine, muri Sudani, aho hose aba bacancuro bagiye barwana izi ntambara. Ubu uyu munsi rero nyakubahwa Felix Antoine Tshisekedi yerekeje amaso kuri uyu mutwe kugira ngo uzumufashe kuba wahangana n'umutwe wa M23. Tukiri rero muri aya makuru, turabona aho umutwe wa M23 igoma wakoze umukwabo udasanzwe, ufata ingabo nyinshi za FDLR zihishe mu baturage, ufata ingabo nyinshi za FARDC zihishe mu baturage, ufata ibihumbi n'ibihumbi by'urubyiruko rwa Wazalendo. Leta yahaye intwaro urubyiruko, abaturage ibihumbi n'ibihumbi twababonye mu mujyi wa Goma, aho umutwe wa M23 wagiye werekana ibikorwa twakita by'urukozasoni byakorwaga n'uru rubyiruko, aho umutekano muke wari wibasiye umujyi wa Goma bitewe n'abaturage bari bafite intwaro ndetse n'abasirikare bihinduye abaturage kandi bafite intwaro. Wibuke ko kuba umuturage afite intwaro ubwabyo ni insekirite, cyangwa se haba havutse ikibazo, ubwo ikibazo kiba cyavutse. Uyu munsi rero twabonye aho umutwe wa M23 werekanye ingabo nyinshi cyangwa se abarwanyi benshi bari ku ruhande rwa leta, ariko nyuma yo gufatwa cyangwa nyuma yo gutsindwa, yo gukubitwa inshuro, biyambuye impuzankano ya gisirikare, bahita bambara imyenda y'abaturage, ariko bajyana n'imbunda zabo, zimwe bazihisha mu misego, zindi bakajya bazambariraho. Twagiye tubibona mu mashusho yagiye aca ku mbuga nkoranyambaga n'ahandi. Uyu munsi rero igoma harimo haraba umukwabo ukomeye cyane, ariko amakuru akomeye kandi atangaje, naho twabonaga ibintu birimo bisa nkaho birimo bigana ku ndunduro. Ubu uyu munsi igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibintu bakaba basa nkaho babishubije inyuma. Niki kigiye gukurikiraho? Igihugu cy'u Rwanda ntacyo kiratangaza ngo tumenye neza niba iri tangazo rya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Kayikwamba hari icyo Olivier Buruza kubivugaho, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda. Ariko ikigaragara nuko umutekano muke mu karere, ibintu bikomeje kugenda bihindura isura. Niba amahoro arimo ashakishwa ndetse n'inama yabereye i Qatar yo gutanga agahenge mu baturage, guhagarika imirwano, uyu munsi urubyiruko rwa Mayimayi n'Abazalendo n'abandi na FARDC na FDLR bakaba bakomeje kugenda bagaba ibitero muri Kivu y'Amajyepfo. Ntabwo nibaza rero ukuntu uyu mutekano uri buze kuboneka. Mureke tubihanga amaso.